I pozdrav braće, dobrodošli u novi klip. Danas ću vam ljudi pokazati kako da upalite svoj live na TikToku preko vašeg PC-a. Zamolio bih vas prije početka klipa da ostavite like i bacite subscribe da ne biste propustili nešto slično. Prvo što treba da uradite je da otvorite TikTok Studio Download ili otvorite naš Discord, ostavit ću vam download link za studio u linkovi za preuzimanje, tako da ćete ovdje dobiti download za TikTok Studio. Kada ste ušli na sajt, pricnite ovdje jednostavno free download, izaberite gdje će vam biti spašna instalacija i brzo će vam se preuzeti. I kada preuzmete aplikaciju Studio, dva puta brzi klik, idite da, i otvorit će vam se instalacijski medij. Idite ovdje na install i pričekajte par minuta da se TikTok Studio instalira na vaš PC. Kada instalirate aplikaciju, dobit ćete ovako prozor kao ja, idite ovdje Run TikTok i idite Finish. Izaberite ovdje na Private Network i idite Allow. Onda pređite ovdje na login i prijavite se na vaš TikTok nalog, da li preko username-a ili preko Google imate vaš račun. Naravno, obavezno je da imate 1000 pratioca na TikToku kako bi mogli biti live. I evo nas ljudi na našem TikToku, kao što vidite ovdje piše šta je potrebno da idete live. Znači potrebno je da imate 1000 followera i naravno mi imamo sve ovo čekirano i sve što je potrebno da pritisnete Get Access. I pritisnite ovdje na Go Live. Ovdje sad imate mogućnost, da li ćete izabrati Streamlabs OBS da streamate live ili ćete izabrati live aplikaciju, tačnije TikTok Studio. Neka bude TikTok Studio, pošto je preporučeno da budete live preko njega. Pritisnite ovdje na Setup Now. I evo nas na TikTok aplikaciji, prvo ovdje je osnovno kao što vidite mikrofon na vašem računaru i on će vas automatski skenirati i pokazat će vam ovaj dijagram da je mikrofon uključen. Zatim idite Next. Također ako imate kameru isto će vam biti učitana i idite Next. Pokazat će vam tačno vaš internet i brzinu vašeg uploada i downloada, tačnije će napraviti specifikaciju koliko da vam bude video bitrate i koliko FPS-a da imate na vašem live. Tako da idite OK. I ovdje opet naravno možete podesiti vaše postavke, ali najbolje neka ostanu ove po defaultu što vam TikTok da jer su to pretežno bolje postavke. Idite ovdje Next. I za kraj ostalo da izaberete da li ćete Portrait ili ćete Landspace. Neka bude Landspace i izaberite Finish. I evo nas ljudi na TikTok platformi, tačnije u TikTok studiju i kao što vidite to izgleda ovako. I sad ovo možete x-ovat i evo ga ljudi naš prozor, tačnije koji snimamo i koji je trenutno live na TikToku. I gore mi piše opterećenje procesora, rama i također koliko mi troši interneta. Sve što treba da uradite u ovom slučaju možete namjestiti ovdje scene, ali to ću vam pokazati u sljedećem klipu i nadam se da će vam se ovaj svidjeti. Također imate ovdje koliko ste zaradili, koliko ljudi je gledalo vaš live i koliko ste dobili pratioca. Sve što treba da uradite da pritisnete Go Live i vi ste live na TikToku i ljudi mogu gledati vaš gameplay ili ono što radite na vašem računaru. Tako da ako budete htjeli da vam pokažem najbolje postavke ovdje i kako da podesite TikTok, znači studio, da upalite vaš prvi live i da podesite vaše scene poput golova, obavještenja i čata, pišite mi u komentare, a mi se vidimo u nekom drugom klipu. Ćao braće.